mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote. Nongeye kubifuriza kumererwa neza, nongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tuba tugarukanye ikitwa updates zidasanzwe, amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi cyane rero biba biri kuvugwa, ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, by'umwihariko ariko twebwe twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyacu bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye, ibyo bikomeje kumubana ikibazo. Nyamuneka turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 ni 2025. Amakuru adasanzwe tugeza aka kanya biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarashwe isasu ry'akaguru. Ese isasu ry'akaguru Perezida Evariste Ndayishimiye yarashwe yarirasiwe he? Byagenze bite? Biranavugwa kandi biremezwa yuko abashinzwe gucunga umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye bamaze gutabwa muri yombi. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya arwariye mu bitaro bikuru bya Cibitoke nk'uko amakuru abitangaza. Bikavugwa yuko bamwe mu barinzi be ndetse na bamwe mu badede bagenzi be bagerageje gusaba yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yitabwaho iwe mu rugo, ariko ngo bikaza guteza ikibazo nyuma yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye basanze mu rugo rwe nta muntu wamwitaho, nyuma y'amakimbirane akomeye cyane witwa Perezida Evariste Ndayishimiye afitanye n'umugore we. Bikavugwa yuko aya makimbirane yatewe n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afite iharabara ahitwa Kibuye mu mujyi wa Bujumbura. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane, bikanavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye isasu bamurashe ry'akaguru ashobora kuba yanagambaniwe n'umugore we. Turabyinjiramo ndani ya ndani, turaza kwikoza mu gisirikare cya FDNB. Ibyacu bikomeje kuzamba, ndetse kandi bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye, ibye byamuzambanye di. Yamuneka turaza kwikoza mu bice byinshi bitandukanye byo muri Uvira. Abasirikare b'abarundi abenshi muri bo bakomeje guhitamo kwifatira ingorofani bakajya kwibera abayedi, abandi bagahitamo kujya kwisabira akazi k'ubushumba. Uvira abarenga 905 biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko bamaze kuburirwa irengero b'igisirikare cya FDNB nyuma yuko FARDC ikomeje gushinza abasirikare b'abarundi kugambanira igisirikare cya FDNB. Ni mu gihe kandi ahitwa za Cankuzo, ni mu gihe kandi ahitwa za Ruyigi, ni mu gihe kandi ahitwa za Makamba, ni mu gihe kandi ahitwa za Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, abaturage benshi bakomeje gusaba guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, bakomeje gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ikintu akora kugira ngo atabare ubuzima bw'abaturage bukomeje kwisanga mu kaga, bukomeje kwisanga aharindimuka. Benshi muri twebwe turibaza tuti se uyu mugabo arabigenza ate? Benshi muri twebwe turibaza bati se uyu mugabo arabigira ate? Kibyo byamaze kumuhindurana isura. Icyitwa societe civile kiti ntabwo dushaka agasuzuguro k'ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ntabwo dushaka ibibazo dukomeje gutezwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akabigarukaho avuga yuko abaturage bari kugomororwa n'abadakunze guverinoma ye. Ese ibi byose turabishinza nde? Turabyegeka kuri nde? Ni mu gihe kandi byongeye kuvugwa, byongeye kugaruka, byemezwa total percentage 100%. Biravugwa ndetse biremezwa yuko igisirikare cya FDNB cyaba kigiye guhagarika imikoranire yacyo n'igisirikare cya FARDC. Bikavugwa yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yaramaze kwanga kwishyura amafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaramwemereye. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo icyizere ndetse kandi n'amasezerano yari yarahanye n'uwitwa Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo nta na rimwe kwijana yigeze akora ku byo yari yaramwemereye. Nyamuneka ibi bintu tubisinyire, twongere tubisinyure. Ndabwiza ukuri yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhura n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi kukikuramo biri buze kumucangacanga. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe
tuvuyeho gato mu gihugu cy'u Burundi turaza kunyarukira mu misozi y'Iwarikare, turaza kwikoza ahitwa Taweza, turaza kwikoza ahitwa Nyamiyanda, turaza kwikoza ahitwa Mutakatu, turaza kwikoza ahitwa Ishunga, turaza kwikoza ahitwa Kalonge. Abasirikare b'Abarundi bamaze kurizwa Antonove zigera kuri 5 bakuwe ihitwa Iwarikare. Ni nyuma yuko icyitwa abasirikare ba FARDC bakomeje guhangana n'abasirikare ba FDNB, bababwira bati mwebwe muri haduyi, mwebwe muri haduyi, mwebwe muri haduyi, muri kutugambanira ku rugamba, mwagaruka mukatwereka yuko mugamije kurwana ndetse kandi no guhangana n'umwanzi wacu, kandi cyitwa report ya risasi na majeruhi kubiri gutegurwa ku ruhande rwacu, muri kubihereza icyama kinare za Sarambwe. Nyamuneka ni mu gihe kandi nyuma yuko ibi bibaye Warikare, iriya misozi ya Zayishunga, Taweza, Mutakatu, Nyamiyanda, Busisi, Nyanzira, imisozi itandukanye ikomeje gukurwamo abasirikare b'Abarundi, biravugwa ndetse biremezwa yuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ndetse na ministeri y'igisirikare cya FDNB Burundi bamaze guhamagara ibukuru kwa Kisekedi Shirombo, bamubwira yuko yanyuranyije n'amasezerano yari yarasinywe hagati y'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma yuko bivuga yuko M23 nyuma yuko ikubise inshuro uruhande rwa FARDC ikarukura ahitwa Muriri, ikarukura ahitwa Noto, ikarukura ahitwa Mutumoja, ikamanuka mu mirambi ya Mayuano, ikazamuka ahitwa za Byungu, ikamanuka ahitwa za Buringa, ikazamuka mu misozi ya za Kalonge na Kibuwa. Nyamuneka ibintu byakomeye, nyamuneka ibintu byahinduye isura. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugambana ku rugamba. Nyamuneka Barundi rero baraza kubigenza bati, ibi bibaye nyuma yuko n'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi aka kanya iri mu kibazo kidasanzwe cyo kwibaza tuti se niba hari amakimbirane hagati yacu n'icyitwa societe civile yacu, niba hari amakimbirane hagati y'abaturage bacu ndetse n'abayobozi bacu, turaza kubyikuramo gute? Situation nibikomeje kuba hatari sana, abaturage bakomeje gushinza guverinoma yacu, bakomeje gushinza igisirikare cya FDNB korereka abasirikare. Ni nyuma yuko abagore bo mu gihugu cy'u Burundi, abategarugori nyamuneka bakomeje kuvuga bati, abasirikare abagabo bacu bagiye ku rugamba bamaze imyaka n'imyaniko, kandi nyamara dufite amakuru yuko abenshi muri bo baguye za Minova, abenshi muri bo baguye muri teritwari ya Masisi, baguye muri operasiyo zo gufata Goma, benshi baguye mu mirambi ya za Mugunga, baguye za Rusayo, baguye za Rutoke muri Goma, benshi baguye mu kibaya cya Kibumba, baguye mu Nigi, baguye Busove, baguye mu Kibati, abandi baguye muri teritwari ya Rushuru, baguye za Kiwanja, bagwa mu misozi itandukanye za Ishasha, igihe bira bice byegera umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Kongo bihobozwa. Dutegereza yuko n'imirambo y'abagabo bacu bayizana mu gihugu cyacu, nibuza ngo abana bacu n'abagabo bacu tubishingurire. Nyamuneka aka ni agahinda. Iyo ngeze ku nkuru nk'izi mbanza gufata icyitwa umuswaro, nkahanagura icyitwa amarira, nkihanagura icyitwa agahinda, nkavuga nta Barundi, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye agahinda akomeje gutera Abarundi natakishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi muraza kubibona. Iyi nkuru ndagira ngo tuyihere ku iraswa ry'uno mugabo, bikavugwa byemezwa yuko impamvu uno mugabo yarashwe akaguru, ubugambanyi bwaturutse ku mugore we. Ni nyuma yuko uno mugore, ariko munyumve neza, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko iraswa ry'uno mugabo bakamurasa akaguru, bikanavuga yuko bamurashe ahantu habi, bishoboka yuko bashobora no kumubaga akaguru akaba casualty. Perezida Evariste Ndayishimiye tujya tubona yisararanga imbere y'abantu, ari kubabyina imbere, ari kubabwira bati Imana ni igitangaza, Imana ikora byose, ariko abaturage bakavuga yuko umuntu udakunze abaturage, udakunze societe civile y'igihugu cye, umuntu wahawe kuyobora inama z'igihugu cyose, ugaragaza yuko akunze Imana nk'uko akunze kuvuga yuko Imana ikora byose, mujye mubibona yuko asura n'insengero, atagakwiye kuba ashyigikira icyitwa amacakubiri cyane y'ivanguraamoko, ivanguraturere ryayogoje igihugu cy'u Burundi. Aka kanya tukaba dufite icyitwa Abarundi bari hanze y'igihugu cy'u Burundi
bafite ibibazo bitandukanye bibaza bati se twebwe twatahuka gute mu gihe tuyobowe n'igisimba. Nyamuneka ibi ni ibibazo. Twinjire ku iraswa ry'uno mugabo bivuga yuko bamurashe mu ivi. Nyamuneka Sniper rwose ngo yamurashe, bivuga yuko rwose yamurashe aryamye hejuru ya etaje ahantu neza ku nyubako yitegeye mu marembo y'aho uno mugabo ataha. Nyamuneka uyu mugabo biravugwa ndetse kandi biremezwa amakimbirane yamaze iminsi yari afitanye n'umugore we, bikavuga yuko amakimbirane yarashingiye ku iharabara uno mugabo afite mu mujyi wa Bujumbura hitwa za Kibuye. Ahangaha za Kibuye biravuga yuko ngo ahafite umugore banafitanye abana bagera kuri 4. Umugore rero akimana kumenya yuko uno mugabo afite undi mugore ufite n'abana 4, nyuma yo kumenya yuko uyu mugabo afite umugore w'abana 4 mu ibanga rikomeye, nyuma yo kumenya yuko kandi ngo imitungo myinshi uyu mugabo yagiye yandika kuri uno mugore, byateje ikibazo gikomeye ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwe, birenga n'urugo rwe bifata n'ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi, kuko biravuga yuko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bye akomeje kubikora nabi, impamvu guverinoma ikomeje kugenda isenyuka. Perezida Evariste Ndayishimiye we icyo ari gukora ni icyitwa gusahurira mu nduru, ni icyitwa gukora ikintu cyose gishoboka agakomeza gusahurira mu nduru, kuko ari kuvuga ati umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda napfa. Nyamuneka ikimenyetso cy'urupfu bamurashaka gurudi. Nyamuneka Sniper rwose niba ari Raditabara, ariko ni Raditabara byanga bikunda, kuko n'ubundi biravuga yuko yamaze kwinjira muri bice bya za Cibitoki za Kibuye mu mujyi wa Bujumbura. Ibyo nabyo turabyinjiramo. Ubwumvikane buke rero, umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yagize gutya yaka icyitwa divorce. Akimara kwaka icyitwa divorce, zimwe mu nshuti z'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, zimwe mu nshuti z'umuryango w'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ziravuga ziti ni gute umuntu nka perezida yakwakwa divorce n'umugore, cyangwa se umugore yajya kurega avuga ko ashaka divorce. Nyamuneka iyi divorce Perezida Evariste Ndayishimiye ayanga. Ejo bundi nigeze kubabwira yuko hatutumbye icyitwa kudeta nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ajya Tanzania. Nyuma yaho, nyuma y'iminsi 3 twumva ngo agira n'uruzinduko Kinshasa, bikavugwa yuko uyu mugabo impamvu akomeje kugenda yububa ajya mu bindi bihugu. Nk'ubu ngubu biravugwa yuko nyuma yuko anaraswa nabwo yaravuye Tanzania. Ejo nari ndimo ndababwira nti ntari we mu rugo, ubu ngubu ari Tanzania. Bikavugwa yuko afite inyubako Tanzania. Iyi nyubako bikavugwa yuko anayifite mu ibanga rikomeye, iri no mu bintu byateje ibibazo hagati ye n'umugore we, bigatuma n'umugore avuga yuko umugabo we hari imitungo amuhisha. Bikavuga yuko kandi uyu mugore yaje kuvumbura yuko uno mugabo afite iriya hoteli yitwa ngo ni Eva Hotel iherereye mu gihugu cy'Ububirigi. Bikavuga yuko uno mugabo afite inganda n'akatari inganda yagiye yandikisha abantu b'inshuti ze ndetse n'abantu b'imiryango ye ya kure uno mugore atazi. Uyu mugore akimara kubivumbura mujya mubona ukuntu iyo ari kumwe nawe rwose nta n'akamwenyu, nta n'ibyishimo na bikeya. Ngira ngo ejo bundi mwarabibonye, sinzi inama niba yari yabereye Bujumbura, sinzi ibikorwa bye byabaye, ariko umugore yari kurakari, bageragezaga no kumukamera umugore akareba hasi. Tekereza kugira ngo ugirane amakimbirane n'umugore wawe uri perezida, bikagira ku rwego rwaho n'umugore atinya yuko agaragara mu ifoto uri kumwe nawe kandi ari umugore wa perezida. Nyamuneka ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Ariko noneho reka dushinga hagati, twongeye tugashingure tugatunge kuwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, twirengagije amakimbirane bafitanye, dutongomare, dutotore, dutature, dusesengure tutagamije guserereza, turebe noneho ikibazo kiri mu ishyaka rya CNDD-FDD ubwaryo. Ese amakimbirane Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugore we arafata igisata cy'abanyepolitike be bafatanyije mu ishyaka rya CNDD-FDD gute? Perezida Evariste Ndayishimiye akongera gushinzwa yuko inyungu zakagiye mu ishyaka rya CNDD-FDD, inyungu zagafashije abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, inyinshi zigira hehe? Mu mufuka we, inyinshi zigira mu gifu cye. Bikavuga yuko uriya mugabo rwose ngo ikintu cyitwa inda nini ndetse n'ikintu cyitwa ubujura ngo ni ikintu yimirije imbere, ngo ni ibintu rwose yashyizeho intege adatuza ngo kandi akomeje. Ibi bibazo rero Perezida Evariste Ndayishimiye navuga yuko akomeje kwiteza, ni ibibazo bikomeye.
kuko biravugwa yuko n'imbehe yariragaho ubu aka kanya yamaze kwicurika. Igihugu cy'Ububiligi amafaranga cyamuherezaga mu gushyigikira FDLR, mu gutoreza FDLR ku butaka bwe, Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kutubahiriza bimwe mu by'igihugu cy'Ububiligi cyamusabye birimo gusapotinga bya hafi FDLR, igihugu cy'Ububiligi biravugwa ndetse kandi biremezwa cyamaze gufata umwanzuro yuko amwe mu mafaranga cyari cyarahaye Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuyishyura neza cyangwa nabi. Ibi turabyibaza, niba FDLR atari umutwe wemewe n'amahanga, niba FDLR atari umutwe wemewe n'imiryango mpuzamahanga, niba FDLR yaramaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi, Perezida Evariste Ndayishimiye araza kwemera gutanga aya mafaranga igihugu cy'Ububiligi kiri kumwishyuza yagombaga gufasha no gusapotinga FDLR birimo kwigurira ibikoresho birimo imyambaro no gusapotinga imwe mu miryango y'aba FDLR iherereye mu gihugu cy'Uburundi no mu gihugu cya Kongo. Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yishyize ku nshingano n'uwitwa Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ejo bundi iyi nkuru nayigarutseho gatoya, ariko ndavuga nti ndayikurikirana menye aya mafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye yariye yo gusapotinga FDLR yayariye ate, yayafasha ate, byagenze bite? Byagenze gutya: Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo bagiye umugambi udasanzwe. Umugambi bagiye wari umeze gutya: Tshisekedi Tshilombo yari afite icyitwa ba FDLR benshi cyane yafashirizaga kuno butaka bw'igihugu, yafatiriraga kuno butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri bo yafashaga nyuma yo kubona yuko imiryango itandukanye mpuzamahanga irimo itandukanye ntajya kurondora, njye ntabwo nkunda kugaruka muri ibyo bintu bajya ngo mbereze detail ibintu ukuntu biba bikomeje kugenda bizambanitse kandi binakomera cyane, ariko cyane nibana ndani ya ndani. Perezida Tshisekedi Tshilombo aba FDLR benshi, ariko ibintu ariko mbibabwira imbongorera hatajya n'undi muntu ubyumva. Aba FDLR benshi agira gutya ahita bohereza uwitwa Evariste Ndayishimiye, bahita basinyana amasezerano. Bakimara gusinyana amasezerano, Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza yuko inyungu Tshisekedi Tshilombo yakuraga muri FDLR agiye kuzajya afataho 50% na Evariste Ndayishimiye agafataho 50%. Noneho muri ano masezerano hazamo igihugu cy'Ububiligi n'ikindi gihugu kitavuzwe ariko nacyo kigomba kumenyekana vuba, bivugwa yuko nacyo gifite uruhare mu gushyigikira na FDLR. Ibi bintu nagiye mbabwira mbongorera hatagira undi muntu ubyumva. Iyi FDLR rero ikimara gufatanya n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye byateze ikibazo mu ishyaka rya CNDD-FDD, binavuga yuko ariyo mpamvu namwe mu badede benshi, ariko ibintu biri kubyumva ndi kuvuga gake mbongorera, namwe mu badede benshi bakimara kubibona baravuga batariko uyu mugambi Perezida Evariste Ndayishimiye agiye n'uwitwa Tshisekedi Tshilombo, uyu mugabo yagiye acuruza igihugu cyacu, igihe kirageze ngo natwe tumanike akaboko kacu twongeye tukamanure, tumanike akaguru twongeye tukamanure, dutere imigeri twongeye duteragura imigeri, tugaragaze Perezida Evariste Ndayishimiye yuko igihe yagiye atuyoboza ngo n'icyuma kigeze kugira ngo tumwigaranzure. Niyo havuye ahitwa ba Habimana Emmanuel, niyo havuye abitwa ba Pacifique Ngomirakiza n'abandi badede batandukanye bagenda batabwa muri yombi bashinzwa kwigomera ku ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi byatewe n'uko amwe mu mafaranga, ibintu muri kubyumva neza, ariko byatewe n'uko amwe mu mafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye yakuraga muri FDLR. CNR tubabwiriye urwego rw'ubutasi rwitwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje guta muri yombi abantu benshi cyane, by'umwihariko harimo abanyepolitike ndetse kandi n'abakora mu nzego z'umutekano, baba ari abapolisi, abasirikare. Tuze kumenya ese ibi byose biri guterwa n'iki. Turaza kwikoza rero ku ruhande rw'urwego rw'ubutasi CNR rwamaze guta muri yombi uwitwa Colonel Bonfons Ndoyeraho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo mu gipolisi cy'u Burundi, kuko abenshi mu bayobozi b'igipolisi cy'u Burundi benshi bakomeje kwamaganira kure ngo iki cyemezo cyafashwe na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se urwego rw'ubutasi CNR mu guta muri yombi Colonel Bonfons Ndoyeraho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Kuko uyu mugabo mbibutsa neza yuko icyo yazize ngaruko yagize gutya rwose,
akagira gutya agafata ikawa nyinshi cyane, agafata icyemezo cyo kwicisha mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ikaba yari ifite gahunda yo kwerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru ngashingiye ku butasi bw'icyitwa CNR, urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi, ngakomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe uno mugabo yasimbuwe n'uwitwa Liyetona Jean Bosco Niyonsenga, ni mu gihe kandi nyuma yo gusimburwa n'uyu mugabo witwa Liyetona Jean Bosco Niyonsenga, bivuga yuko uyu mugabo Liyetona Jean Bosco Niyonsenga ari umuvandimwe wa hafi witwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba akomeje gushinjwa gukoresha ikene wabo. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, tuze kubabwira yuko abaturage bakomeje kuvuga yuko umutekano wo mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ukemangwa. Ni mu gihe mu mujyi wa Bujumbura abapolisi ndetse kandi n'abasirikare FDNBD bakomeje gusakasaka abaturage mu mujyi wa Bujumbura, cyane cyane bira bice bya Cibitoke, cyane cyane bira bice bya Kibuye. Abaturage bakomeje kugenda basakwasakwa imbunda, ni mu gihe biri kuvugwa yuko ngo icyitwa Red Tabara ikomeje gukekwa yuko ishobora kuba yaramaze kwinjira mu mujyi wa Bujumbura. Rero bikavuga yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi icyitwa Red Tabara yaba yaramaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ivuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Guhera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo imikwabu yatangiye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bakomeje gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa ku kiyaga cya Tanganyika, birumvikana ko ikiyaga cya Tanganyika gitandukanya igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi kikagitandukanya n'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Nyanza, Makamba, Rumonge, iriya misozi yegereye za Kinyinya, iriya misozi yegereye za Gitega, Ruyigi ndetse kandi iriya misozi ya za Bubanza, imisozi ya za Cibitoke, za Ngozi ndetse no mu tundi duce dutandukanye, niho iyo situasiyo yatangiriye cyane. Leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bari gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ibyacyo nyamuneka bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ese ibi bintu biri guterwa n'iki nyamuneka ko benshi muri twebwe dukomeje kwibaza impamvu mu gihugu cy'u Burundi umutekano ukomeje kugenda uba mukeya cyane? Ni igihugu cy'u Burundi kandi bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ifashe icyemezo cyo gusapotinga bya hafi FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo ndetse kandi mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange. Icyitwa badede nyamuneka cyangwa abagize umuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD, abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko imikoranire yabo n'umutwa FDLR ishobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane hano mu karere k'Iburasirazuba. Bikavuga yuko aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, niba Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kwijundikwa n'ibihugu byinshi byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kwijundikwa n'ibihugu bya hano ku isi bitandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko rero ngo igikurikiyeho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari we ugiye gukurikiraho nyuma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko uno mugabo akomeje gushyirwa ku rutonde rwo ku isi rw'abantu bakomeje gushyigikira FDLR bya hafi. Ndetse kandi ibi bintu ntabishyire mu muzimizo.
ni mu gihe kandi ibice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeje kugenda tugeraho byinshi turi kugenda tubona icyitwa deployment karabutaka, icyitwa deployment zidasanzwe zikomeje kugenda zikora cyane mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe ibice uretse ibice byegereye hano ku cyaga cya Tanganyika bihana intera n'igice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibice byinshi biri kugendwa bikorwamo deployment cyane n'imisozi yegereye igihugu cy'u Rwanda cyane ku ruhande rwa polisi n'abasirikare. Iriya misozi yegereye ahitwa za Kirundo, iriya misozi yahitwa Zangara, imisozi yegereye za Muyinga, Ngozi ndetse kandi na biriya bice byegereye ku butaka bwa Tanzania cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Ngundu ndetse kandi mu tuduce dutandukanye twegereye hariya za mu tuduce dutandukanye twegera ahitwa za Nyakanazi, imisozi ya za Katoro, Nyarusugusu no mu tuduce dutandukanye. Urabona yuko rwose igisirikare cy'u Burundi kikomeje kugenda gikora deployment, ariko nanone impamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bakora deployment nuko icyitwa Red Tabara ngo bamaze kumenya yuko ngo yamaze kwinjira cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga ko kandi ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ari kubikeka nuko yamaze kumenya yuko ngo icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ngo iri gukorana bya hafi n'abaturage batuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo n'ubundi muri Red Tabara ngira ngo murabizi yuko bagezwe n'abaturage benshi bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibikorwa bitandukanye navuga yuko ari bibi birimo ivanguramoko ryo mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko rikomeje kugenda rifata intera mu yindi ndetse kandi rikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byongeretse kandi biba n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi binavuga yuko mu kikomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije leta y'igihugu cy'u Burundi cyane ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyitwa Red Tabara ngo gikomeje kugenda kibazwaho cyane, aho igisubizo cyayo gikomeje kugenda kiba ikibazo cyane gikomeye cyane ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ni mu gihe kandi ngo ishyaka rya CNDD-FDD mu mibare yasohotse ngo baje kumenya yuko ngo cyane ngo guhera mu mpera z'uyu mwaka birumvikana yuko ari mu ntangiriro z'amezi hagati y'ukwezi kwa karindwi kugera muri uku kwezi kurimo ngo batangiye kubona imibare izamuka cyane y'abaturage batishimiye cyane yuko ishyaka rya CNDD-FDD rikomeza kudomina mbere y'uko amatora y'ibihumbi 2027 aba, mu gihe kandi ngo abaturage nibuza ku kigero kingana na 69% abenshi muri bo bakomeje kwifuza yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yava ku butegetsi, ngo ariko bakabona nta kintu cyamukuraho bitewe n'uko ngo icyitwa dictatorship cyangwa se igitugu aricyo gikomeje kugenda kibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ngo umuturage mu gihugu cy'u Burundi nta jambo na rimwe afite ryo kuba yavuga cyane ku bijyanye n'ibikorwa by'ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rigaragarwaho. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, jya wibuka kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Ubu ngarutse mu cyitwa makuru ndetse kandi na byinshi cyane utasanga ahandi, aho muri byinshi tuzajya tubagezaho cyane kuri uno murongo mugari ngiye kuzajya mbagezaho amakuru cyane ashingiye ku bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi no ku isi muri rusange.